Scarlet Love, još Kingly Lady. Sva grla se nalaze unutar start mašina, osoblje napušta napravu. Starter Zoran Ivošević pušta prvu trku 5. dana. Da vidimo ko ima imperativ izađe na čelo. To je Mešetović u sedlu Courtois, međutim lakše to ide Ruler of the Patu, ali Courtois je iznutra. Ruler of the Pat ostaje s polja. Na trećoj poziciji bio je Trifu, na treću poziciju izbija Dragoljub. 5. pozicija Kingly Lady, 6. pozicija Scarlet Love. Iznutra galopira Sidney, s polja Calypso, a sada je ispred Sidneya Tourbillon. Prvi korbač opomene za Courtois kako bi zadržao lidersku poziciju, evo i drugog, ali od ta posla nema ništa. Trku vodi Ruler of the Pat, prati ga Kingly Lady. Još jedan korbač za Courtois, ali obilazi ga i Dragoljub. Na 5. poziciji je Scarlet Love, na 6. poziciji Calypso i oni obilaze Courtois. Trku vodi Ruler of the Pat. Ruler of the Path ima dve dužine prednosti u odnosu na Kingly Lady. Na trećoj poziciji galopira Dragoljub. Na 4. poziciji napreduje Scarlet Love. Prati to Calypso koji je 3/4 dužine konjskog tela iza. Tourbillon je negde na sredini, dobija korbače opomene od svog vokača Kristijana Njezija, ali čini se da je zaostatak dosta veliki. No možda za njega klasno i nije toliko. Ruler of the Path odustaje, a s polja ide Scarlet Love. Scarlet Love, Ruler of the Path. Scarlet Love, Ruler of the Path. Scarlet Love, Dragoljub. Scarlet Love, Dragoljub, pardon. Scarlet Love, Dragoljuba, Ruler je odustao. Spolje ide Calypso. Scarlet Love hrli ka prvom triumfu na evropskom petku, ali polja su se spustili svi. Ko će dobiti ovu trku ipak? Scarlet Love! Drugi recimo Ruler of the Path, onda treća Kingly Lady, pa četvrti Calypso, pa peti Dragoljub, pa šesti Tourbillon, pa sedmi Sidney, pa osmi Trifun, pa deveti